Alamitos for my malo Yesu Kristo no tato no tato paola. E sima fa fere for my fa tua. Sima na wa fa tua. Ya o no fati akono. Tamama tina mat tua. Ya se yo na va fa na witi. Yoane tolus full on fa pea. A wow fa pea la wana fa mai ya tua ne na na. O ia au mai ai no nā tali I pele tua tasi. Ina ia le whano se tasi whātua tua ia te ia. A ia maua lawa leo nei whaavau. So le nei tai au, o la Samoa mua ne masi no mati, tātou ma whau wai whaamana. Ina maliu o le tātou walo. Ina maliu o le ala pele o le tua Yesu Kristo. Tātou ma whau. I don't know if ala le I don't know Yesu le tatu abi mo tatu paola. Ya mo le peso mato saimia. E saimi no o tatu loto. Le taya o tatu saimi. Praise is what I do when I want to be close to you. I lift my hands in praise. Praise is who I am. I will praise Him while I can. I'll bless Him at all time. I vow to praise You through the good and the bad. I'll praise You, whether happy or sad. I'll praise You in all that I go through, because praise is what I do. 'Cause I owe it all to You. Praise is what I do, even when I'm going through. I've learned to worship You. Though my circumstance doesn't even stand a chance, my praise outweighs the bad. And I vow to praise You through the good and the bad. I'll praise You, whether happy or sad. I'll praise
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
iei o ia. O ai whakavau lava o nā lofa. Ia tō le atua atua, a wai whakavau lava o nā lofa. Ia tō i le lioni, a wai whakavau lava o nā lofa. La tatou tatalo. Let us pray. O nei whakavau lava lo walofa. O le nā ua mātou tilitili mai ai lo whale tāpua i le nei tai ao. Mātou te avatu le vi inga ma le whanetanga i a te oe. O wā o le mea te tau o na mātou whaia. We're gathered here this morning to give you the honor, the praise that is necessary. And we can't do that job without your spirit helping us do this risky task of presenting ourselves to your grace. We ask that you fall heavy upon each and every one of us as we worship your name this morning. Amen. Wa tātou o mata nei sa mi me le pese te ina tātou special choir. Let us pray. Ana iai lava se sia tua, e te tau iai la mātou whaatu e,
se manu o na whatawhai taulanga o mātou lotu iai lewa yaso ma lewa yaso. Le pumoni leli ie le ise atua e tusa malawa fio. Ne whai le langi ma le langi ma me uma o iai. Ne whai a fo le tangata I lo fatusa pa ia I ona winga ma lanu ese lo lava fatusa. O mai lo nuu ma lau e kalesia mai mato uma I le nei tai ao. Pese io se masani leli ie. Au le upumoni lava mato tele I asaina mua nei o ngā sangi. Le nei taimi, le nei lau ele, le tu fata singa o tangata fatu tua I loro ifo le nei fale mato tele I whaia. O I nā mato te mautino ai. O le tai ao le nei na tō e lau fio. A mato wa aifo I meo tutupu I le lorangi I le lava yaso o mawai atu. O le upumoni lava ana le se noa lava fio. I le au lia mai mato le nei tai au mato mo fie. A mato whalongo I tala I taua. I pomu. Pa ui Iran. So I fua ma le ola o tangata o lo o una oa. I leitu ma leitu o le lalolangi, ona o winga o tangata. Ona mato a vatu ai lava leo le whaftai I a te oe leli ie. Wa o poto mailo nui le nei tai ao o le se tala vale whalongoina I o mato talima. Ona le leo le oli ma le fifio o alangaina pe tutono o lo mato nuu e pau mai o na tua oe. Mele matou te apatu ai whaftai I a te oe leli I. Wa aptili mai pēa lau tusi I a I matou. O I matou tangata whatutua. O le tino e tasi. O le mea whaina I le isi tutino e longo uma I tutino uma. E le manatu o lo whapeina fo I le iai o I matou I le nei tai ao. Iaina pese I ua lave ina mai I matou mai lea le fili. Pomu o lo pa u. Le ita o le tangata. Ma le pulea o nisi. E isi tangata ma le malosi. Ia o le pumoni lava o lata mai ma whaina I matou. La matou wa aifo ia I le anu I lungo o le tau o le soifuanga. Le suau o lo matou whalangolango I ai. Whamawhana whanei nai o matou whale. Whangau o I ai ta vale ma masini. Marue I nai lo ta mau aina. Matou te talitonu ai o le mea whaina I le istangata. E a whaina I fo I matou. Le mele a whape iai se taro sanga matou le nei tai ao, lele I. I manino la matou wa ai. I one o matou wo I ta inga tangata. Ia matou taua tupe I a te oe masa ili lo fina ngalo e leo noa. Fatalitali ma whalongolongo le whasinonga lo wanganga pa ia. Ma fifie ma futa fatasi ma lau fatutua. O I nā matou te maua mai ai le file mumoni mai lawo fio. Na esa o loto ai o matou wanganga e peo ne fausia I matou mai lava I le amatanga. Nā fo I lave ina I mai tō mai lei le fili o lo maua nei. We thank you, Father, for this opportunity to come together as a family, as a faith community, as people with the same ethnicity to worship you. We're mindful of all the things that are happening around us, and we lift them up, asking that you would give us the guidance to participate meaningfully in these activities, so your will is done on earth as it is in heaven. Teach us that we have the power, that our individual selves, because we were made in your image, all we have to do is be present to that identity
Give us the boldness and the courage to do just whatever we need to do to be sure that your will is done on earth as it is in heaven. We thank you for the opportunity to read from your scriptures and to reflect upon your word. And we also thank you for this community that we find ourselves in. O mātou manatua la mātou tatalo i le nei tai ao le li i. Nisi tuo le lalolangi e le nofo file muai tangata. O mātou tatalo le li i na i o atu iai le mana o lawa fio. Ia tuni loa a mātou taro sanga. Ia mori atu ai le nganga o le whamaro lo. Le nganga o le whamaisenga. Ia i lato ua whanoanoa o no mawhutanga o le piti o no leoti. Ua whaini ngalo le ngā luenga lata mai e ao na matau na mātou whaia. Ia mātou whanau, a mātou ainga, o mātou whalapo putonga. E kalesia ma urotu wātia e tangata Samoa e le nei atunu o Amerika. O mātou tatalo i alala mua i mātou i le whaia o le nanga ruenga whamawhanawhana. Le nanga ruenga tu wawanoa ma le whamangalu o le tasi i le isi. Ina ia pepele ai lo fina ngalo i o mātou tangata anu. Ta ape mo le salalau o lo nuku malau ka kalesia i le nei vaiaso o amatalia. Mai se fo i le nei masina o mātou hoblia. Tātou malau fio e manui ai me uma mātou te whaia. Io la nala mātou te talo whaitele. Tu ina atu whatasi ma te talo al tangata lava ia te tasi. Me olo atu ngalu ai o mātou loto ma manatu. Te talo e whaia i le pongi sā ma moli i le vaveao. Mātou tu ina atu i lumo lau fio nā te talo lele ie. Se i e talia mai e tusa malowalo fatino. E swafa Yesu Kiriso lo mātou li i ma lo mātou whaola. Lo mātou wole ma te talo tuai. Amen. To bring it glory.
give you our tithes, our offerings, and we also offer you our hearts, that you may come and dwell in it. Matu auina le nei taulanga ma le foai, tu natu I lau fio. E ma taulanga e pa ia ma mali e. Le matu tatalo se e talia mai. I lo suafa Yesu. Amen. Le whiunga le tola tātou whaita wina. E wanga ia Ioane o tau tolu. Tātou whaita ule whaupu mua e whapau mai whaupu skuma fitu. Our reading this morning is taken from our lectionary, Gospel of John chapter 3. We'll be reading responsively in Samoan verses 1 to 17. You can follow along in your bulletins. O le tasi tangata o le offerseo o Nicodemo lo nei moa. O le tasi lea whaipule o Iudaia. Tali atu Yesu I te ia, e moni, o te whai atu I te oe. A le to e whanau le tangata, e le mawhai o nei loa e ia o le malo le tua. O tali atu Yesu, e moni o te whai atu I te oe. A whai e le whanau se tasi le vai ma le nganga. E le ma whai on sao o ia I le malo le tua. Le whanau mai la le tino, o le tino lea. Le whanau mai fo I la le nganga, o le nganga lea. O e te ofo, o wana o whai atu I te oe. E au ina to e whanau mai o tō. Tali mai Nicodemo, e ma whai whape whea I a mea na whai. E moni o te whai atu I te oe. Mātou te tautala I mea o mātou I loa, mātou te mori maufo I mea o mātou wapa ai I ai. Ai le talia mai e o tō la mātou mau. Lei foi se tasi nā rua e le langi, nā o ia nā ruifo mai le langi, o le atali I leo le tangata o loko I le langi. Ina ia maua leo la whakavau e I lato uma o e whatutua I ate ia. Ma whaupu skuma fitu. O waele a wina mai e le tua lona atali I le larolangi na ia whamasino I le larolangi. A ia whaola ina le larolangi a te ia. I whamibia tele mai le tua ale tātou whaitau na whaolongo I upua na whionga pa ia. Tuma watu pe ia te ia lona lava vi ina. Ne io I le whapavau lava. O tātou mawhau whaupe pupo ngā o tātou kolii.
o le vaiaso lona lua le nei, o le vaitau le nei, o le leni, o le sosā lona lua le nei, o le leni. Mon mawina fo le tele o tangata o whaia lato whasaina. Whasai ia tau mafa. Whasai mea sa masani ai ia le tangata. Le ngata fo ia tato Kirisiano, ai pe o vai o pick up e tangata for reasons other than theological and religious. O se fianga lea I lau mai tau. O ne pese I o tufi tau whao le ami o tonu o le tua. O tātou la I nei o whengai pēr I tātou mapupua ngā o le li o la tātou tala lea, o la tātou brand lea, o le mea lea leolo o whamatalaina I lepu le laa ma lepu le laa I le Kalesia Protestano te iti Samoa. O na e pese I o rails ie ma whaiai o na alu ai I la tātou sā I lunga. O iaso o mawai na tātou mawai le ata o se tangata ma whai o na manu ma lo I wha o so songa uma a le o lo leanga. Pe a whai e pulea e ia o na loto. Tātou loa I fo I le nei upu moni o le loto o tangata o le isi le nano foanga ma losi. Na whauwa pe nā tātou e le tua mai lava I le amatanga. Mo ina whau no na whatusa e na tu ia e ia le loto. Free will. Fili e ia le lei ma leanga. I o tātou maua le tau. A upu lava e winga I le loto whemai e sili le toa na te pulea o na loto. Nei le toa na te a ea le olo. Atu I seisi tu e sili ia mea whaleanganga tino I matangi tātou te lei loa. Nei lo le olo tātou te loa ma mawhaiona tātou wā ea. Whaaso songa le liin tātou maua mai ei se tangata na sili lona nau na ngā ruenga nā laiona sa. Nei lo na manao whaal tangata. Tangata na sili atu le tāu o isi tangata nei lo ia lava. Tangata na mawhana whana la mawhutanga ma le atua. E lei whesilingia e ia lona whasi umanga. O ia le suli o le malo le atua. O leo le matua o e naoti o o toi tutu mai. O le lue fo I le whaavaya o le whasi umanga ma lona identity. O ia o le atani I pele o le atua. Ua fia tele iai o ia. O le aso la nei o tātou susu e le tala ma whasolo pēr la tātou whaitau I le tala o tātou mawhau I pupo ngā o le li. Le la tātou te maua I mai e le tala ma sani I ani ko temo. A tātou o mai alale ti o ata mai le aso o mawai na tātou tilo ai I whasosonga ma toftofonga o le li. O na overlay le tala I ani ko temo. Ia na tātou maua mai leo nai whautuanga mo tātou I le niwa yaso. O whautuanga mo mua, au e te muli I tā inga. Niko temo o le tangata ata mai, o tangata o ina. E le ngata o le rapi, a wheme o ia sa taki le au sentalini. O le atali o apero amo. Whanau mai a o ia te tono o le whatutuanga lea ma le whenenga na osi e le atua ma apero amo ma lana whanau. O te whaia o tō manu tele. So e pei o le muli anga lea o le whatufunga ina o ni ko temo. Ola mai ai I lo lato ainga whailana bar mitzvah e pe masani e tangata Israel. O a o le Torah Whaitau I tusi, e le ngata I le Torah, e whaila lato whamatala o le Torah, e ta o le Mishnah. E te alu ai ma e sa ili mafuanga na tusi ai lea parkalafa ma lea na ngā manatu I le tusi a Mose.
So le winga o le tala o le tangata na muli ta inga, na tatai ia e o na matua o ia. Leo o tulai mai e nei o le tangata rapi, o le tangata taualoa, o le tangata e mawhairo na manatu. So e pe o le winga le nao o Nikotemo. A o ai atu Nikotemo pe ese le mea lea na whatufunga i nai o ia, ese le mea o tupu i le larolangi. Te manatu na iei Nikotemo a whaile ngā ruenga Ioane el Baptiso. O leisi fo i ata li o le whaife au. E le muli i tā inga. E nā rua whaile na ministry le vao, le mea tele ai vai tawhi. Ai atua Nikotemo na whao ngai le atua le ni tangata. Ia whalawa tu lai mai Yesu. Na ufalipui ia Ioane el Baptiso. E winga fo ilava le tasi. E pe e le muli i tā inga. E le muli i tā inga. E no whala tō ma whai ala tō. Whai walo filima. Sili. Sue. Ilo. Ia o mela nana tupu ia Nikotemo. Aua le muli i tā inga, pe o le whautuanga mua na. Le ua pale nei, ma ua vea matangata ao ngai le kalesia, ma whatutuanga e pero. Ai, ite lawe ia i se mea o le whale tonu. Vai atu e pe o atangata ia Ioane el Baptiso, e leo mai i whale sunako o mona whapa i eina mo le tapo inga i le tua. E pe i le lifa mai i a Yesu, e leo i wharseo ma tangata masani o na fofoina la tō mai. E pe mena o mawhawhau nei ia Nikotemo, pe ai me le tupu. Ia o nāru rola i le li i le po. So the first idea I wanted to suggest is don't follow the crowds. Blaze your own trail. Now I'm looking at Isaiah, and this is probably not good advice for Isaiah because he's only 10, 4 years old, 8 years old. It's not good advice. And in some cases, this is bad advice for 20-some-year-olds that are living with their parents. You can go ahead and follow the crowd, but don't stay there, is what I'm saying. So the first point I wanted to make is don't follow the crowd. But this is dangerous advice when you're young and you don't know any better. This is great advice when you're at the top of your field. You've mastered your trade. You know, when you've had some degree of success, you have a family, children, you've built your career. And then this is good advice. Don't follow the crowd. Don't do what most people are doing. And the story of Nicodemus that we read this morning is an example of one of those people that did not follow the crowd. Which is why he came to Jesus by night, because there were no crowds at night that compete for the Lord's time. There were too many witnesses during the daytime. You see, Nicodemus was part of the guild. He belonged to the religious establishment. He had standing. He had influence. He had peers who nodded in agreement when he spoke. But his loyalty was conflicted. If he's a rabbi and their business is engaging the divine and that which is truthful, how come he sees glimmers of truth in the work of Jesus, John the Baptist, outside the guild and the institutions? So he went to Jesus. Nela nā te tawana mo mua e tātou aua le muli tā inga. O le whaituanga lona lua, ia whewhelo mā whauwhau ai toa lo loto.
Le ngata o te muli muli ta inga, a ia te oe le fefe, fa le mafau. Ia toa lo loto. It's very difficult to translate this notion. There is a difference between the thoughts and the heart. And those are two distinct entities in our Samoan culture. E mawhaiau na fefe lo mafau a toa lo loto. A tātou waine fo ilai e le tala ia niko temo. Na tātou i loa ai leo mena e lua o lo whaatau sunu i le tangata e tasi. Fefe niko temo i tangata. Ana peers. Tangata i e whalongolomo i ana o onga i sunako. Mafuanga na alua i le li i le pō. Au na tōlo na loto. O le mafuanga na whamalosi e o i e alu i le li. Si e fefe i tangata a toa rona loto. Fefe mafau niko temo ina ua fe maile li e te tau na toi whanau oe. Te tau na toi whanau oe. Fefe mafau, aise a wafa maile mafau. E whafe feo na toi whanau se tangata o matua. E whafe feo na toi ofi le manawa o lona tina e whanau mai ai. So le fefe nana ia niko temo polo na mafau, ai na toa na loto. Whaawau na fisili. Whamela na fisili, e mawhai ea ona o wofi le manawa lo tama. Si to maua mai le manatu lea, fautuanga momua, ia fefe lo mafau, ai toa lo loto. Sa fefe niko temo ina o whaiatu le lii, o e whananau i le tino o le tino lea. Pese i ua i se pāwa i loto e le mawhai ai ona whaau pōpo, se isi ona i loa. I le loa le wa iai nei. Le wa whai ai o ia marapi i te tonu o le tapo inga i utaia. O e whananau le tino e o le tino lea, o e whananau le nganga. Sa o loto i lātou e pei o matani. Si e fefe mawhau niko temo e tu inga tawa naa. Leanga e fia o ia i mea fifile mu. I mea ua uma ona kopano. A whai atu rai e ele mele pe le matangi e sao loto e alu masau le lopo fesa uai o fefone me alu wai. E fefe la niko temo i mea na. Ana toa alu na loto i na ufisili e mawhai whapefea ia mea ona whai. Si pe ole whatufunganga lea ia fefe alo mafofau. Owa lava. Owa lava nei. Tai ai le toa o lo i lo loto. Mafofau niko temo se me whengatā. Le toi whanau le tangata. Le toi ofi le manawa o lona tina. Fefe uma tangata mafofau i nātu e ngatala. E mei se tangata o oina. Tangata masani le whasolonga le leo leo langa. E mana i ala unga e tōru nai points. Mana i ala nā. Yo ta i ngā nai fifie iai. E airo sina me whapopo sina tala e le tautamali i sina mea fo i e tai ai le whalongo. O na fefe ro leo le mafofau. Pastor, se pe i au se sopa. Alo te whaiatu, fefe bea le mafofau, ia toa lo loto. Te mantuina le teimina o le loa i le elevator. O mato o mai nei Amerika i le awhi fiselau fitu lima. O latua o paai le busa. E otanga te tutonu, te puni whai tutoa, te tala mai. Ia o loto reo whata i tae e fo e. E lei loa laia, e iei le me o omi. Masalo whapero mauruma, atonu e le au fo le me o omi e le. Masalo pe 5 minute se 4 minute, seems like an eternity. E alu wale elevator le me wala awina ia e alu iai. E moa ula lea, ta tala mai wa esele wa ai te puni. Ta tala mai wa esele mea o esele mea no so e te tonu.
ele ngalo ia ule le tala na lenga na o fefe le aso na o fefe le aso na o isi na taimi na o fefe o le titi se fulu tau sanga tam titi sa moa pato asau mai se le tunu asau wa ai le pusa lea i oso lo i tonu i ele ngalo ia ule na tala o te loa foi o tō ngā mata mai e tele foi i tala i mento fefe ai a to double click i mea nato te fefe ai ona o tō i loa ai lea le toa o tō loto iui ai no tō fefe ai ma whai lava ona toa fatasi ma le nā fefe si niko temo o tangata e mauti noa i ona manatu ua lu'i nei e le li'i ina ua whai atu le li'i e le ma whai e oe na whai a mei o te whaia sei vanga nā ua e te whanau i le ngana moni o te whai atu i a te oe ua mātou mori mau i mea ua mātou i loa ma mea whai ua mātou wawa ai i ai ai le ta lia mai o tōna mātou mau a o mea ia le lololangi o te whai atu ai. Whai la mātou te mori maui mea le lololangi atu te leta lia. E whapewheona o tō tali tonu mai pe a o whai atu ia te oe i mea oi le langi. Pe o le tau whai le li e whapula le mea le tuli e ia. O mea o te mori mawina o mea le lololangi o le winga o le tala le whawhanga ina o tangata e lima afe i areto e lima manai e lua lau o mea nā le lalolangi o tō waai o whapapula ina tangata tā waso o mea o lo tutupu i le lalolangi o tō waai tangata sa pipiri leo sa wawali o mea nā lo tutupu o mea moni a mea nā le lau e sau e sa iri le formula o le mele wa avatu le formula e le talia o tō. La whawhewhea lau no tō talia pia o tala noa i ato tō i mea whalelani. Jesus was trying to explain to Nicodemus that because he has had this cloistered life, this orderly life, because he's had all these accolades and he's lived a very good life, Jesus is saying he's only lived half his life because he needs to be born again of the Spirit. Yes, you've done well in the physical, but the spiritual you're lacking. And Nicodemus thought the other way. He said, "Oh, my spiritual is intact. But how do you do this, Christ? How do you make the miracles? Because the miracles occur in the physical realm. How do you do that when I'm spiritual and I can't do what you're doing?" So that's the reason why Nicodemus went to Jesus. He wanted something more. He knew he was lacking something. He had all the credentials, but he couldn't move the physics. And yet here is a person who does not seem to be spiritual, but yet he's creating all these miracles, curing people. So he wanted to know. And Jesus said, you have to be born again. You have to have this ability of paying attention to the physical and the spiritual at the same time. E te tau na whatau sunu i lo fefe ma lo toa, i lo tangata e tō tasi. O na amata e leo na e loa me i te loa. Na wā i niko temo o me te fie i loa le mea na te loa. Ni whatu lo leo le li'i. E te mantua ina le tala i a Mose i le vao, ina ua ai e ngata uongo tangata Israel o na whaile e Mose o le ngata apa me mea matuku ilo ngā tutono o tōna lawapi.
Te mana tua le tala na. Ni ko te mo te loa le le tala. Mi fatu lo leo le li e whapena fo i le atali o tangata. Whapena fo i na popo ngā le atali o tangata e si i tiane o ia i lunga. Ina ia maua uma e tangata le atoanga o le o langa e peo na whawina i tātou e le tu. A whatau sunu i lo fefe malotoa. Ma e file mu i le nā whatau sunu inga. O me lua e pese i e whete nai ele ai. O na amata lo leo na iate oe. Ne mele na ileli. O wale muli ta inga. Fautuanga mo mua le nā. Fautuanga lo no lua le nā. Fefe lo mafofa. Ia toa pea lo roto. Ile man manatu muli. Faisau muli mau. Tiu tātou ilo uma le tala i ani ko temo ina wa uma le taranoanga le ani ko temo ma le li he sort of got it. And he got it because Christ has gotten it. Yo na rola I elo na langa e pena masani ai. Na whaino lai o lato fono I lesi aso wa maile ngō le lii ma o whi mai ia rapi pēa te tau na whaasala le tangata lea. Ia whinaula I o niko temo whi mai. E leo tātou tula fono e te tau nei eni langi soi fua e whaasala I le tangata. E leo tātou tula fono e te tau na whaamaoni le whaasala ina o tangata. O le whaasala ina o tangata o nei e leo sau ia I tātou, e leo tapu I le tātou ta uma. O lo ta ua, o lo soli e ia le sapati ma le lei loa. Pio nena e, le tātou I loa ai nei iai. E ia mena tupu mai le, tala noanga lea. O le sau pe le lotu, ai ngalo na whaise mori mau I le vaiaso. O ai toi whaifo I le tātou lotu I le vaiaso lea. O te I mai lesto na I ua. Ma o le tala o pomu e lo tātou o tunuku I Iran. Ma ua maliu ai la tātou supreme leader. Esa tangata I le mena tupu ai. Lo tātou Palestine na whaia le melea. O tātou o sit senior malo Amerika. To some extent, o tātou are responsible in mele na whai. O text no la I tangata to o lua from Iran o te noa. O whai atu I e o mafo whawatu I atu o tō. No mele tupu. Si peo le winga le nao o me ia awhapea e tātou poto I le aso sā ma le aso sā e le se fua o tātou whatutuanga. Le isa tātou mori mau e whai. If we gather here every Sunday and we've got nothing to say about it, it doesn't move the dial, then I think we've wasted our time. And our time could be better spent doing something else. E per futuanga le nalon tolu I whai sa mori mau. Whitalenga le liki ai se whaalongo I upu ma whaia e ia. Te whatuseina o e le tangata poto o whauru na whale mo le papa. Tō mai leo wanga, o mai fwoi tā whenga, wangi mai fwoi matangi. O pesi mai I le whale. Ai le pa u lava o wā o whawaina I mo le papa. Ia tau na whaise ai. Tātou o mai, tātou whaalongo I le tala. Lo laulau vivilu ai, ka le sia kirisan, I le tūtau matau. Born again, born again, born again. Ai whapela vai leni langi so I fua mo tātou I le neva yaso.
ia ona umanatu lea ua soko loa le finangalo le tua. Ia manai me mulmuli la nai le tala i a Nikodemo, o whai atu ia le li. Ua whape lava o nā lofa mai o le tua i le lolangi. Ua i au mai eiro nā tali e tu tasi na ia le whano se tasi e whatutua i a te. Me le tau loto ume tamiti, John 3:16, e whai atangata o lana ministry. O le put up o John 3:16 e le fio gold i te mi umai kiki ai. O le winga lau tala e o ngā tutonu le o le tātou whatutuanga. Nālanda tutupu me e o le lofo le tua. Ia, man foi upus fulfitu. Na ngata i le tātou whaitau e tele i na ngalo i nisi. God did not send his son to the world to condemn the world, so there's no condemnation, but so that the world is saved through him. Now that's good news. Other people might condemn us, but not God, not Jesus. And then the last story I wanted to share, when I heard the passing of the Reverend Dr. Laverne Joseph, I'm reminded of his witness every time we have a board member, and he would say that his entire life has been dependent on God's providence. He has never applied for anything. He was going to pick up his band and go around the country. But then his pastor asked him, hey, you thought about going to college? And he went to college. He thought about becoming a pastor. Became a pastor. When his first congregation was out of Illinois, and there he ran into affordable housing. And then he eventually became the president and CEO of Retirement Housing Foundation. But his witness is that he has lived within God's providence. And when he passed last month, that was a good enough life at 88 years old. We are that lucky. We have that access. Ama whai e tātou na nofo I tutonu o le soifua e pei ona tuina mai e le tua I lona alo Iesu Kiristo I lana I kalesia lea ua iei le kalesia Samoa. Ama whai ana tātou na nofo I le whale le nā ia o se o langa le lei le nā o langa. Ia temi neo tātou Tunga ana whailawa whemaile li e lofa I ai tātou e le awina mailo na alo e maliu mo tātou. O te manatu e le ato toa lana whawhulanga. E sumai ali te akono. Lato te pena mo sa nima ni Yesu. Maho whaupe I pupu ngāo le li. Mantua ina ai ia. E pāmotai le tūtau matau. Ina whaila whisili le li. Le li ia mantua mai ako pe ai o I lo malo. Una tole le li ilo nei nati. O le aso nei tate whatasi e maho I parataiso. Te manatu ina ua maliu o ia maalulo na nganga I lunga o whailoa I maisia nganga o lo I ai. Na whisili mai leo nganga matutua na mumu atu. O le ala o mele whai. Na baptiso ina o e whatutuanga. Na e au sa ini. Na e tautua I le kalesia Iesu Kiriso. E te malamalama le hermeneutics. Fatu leo le nganga lea mai nganga matutua ale ala mele whai whi atu leo le pāmata lea nei le tūtau matau whamai Yesu ni whai anok sau
mai Yesu ma fai ona usau. Matuina tala na ona e whapenā le lau ai nei. Tātou te leo mai ai ona ku tātou anutonu. Alam na tātou I nei ona whai mai le li I tātou tō mai. Te minyo te wala o atu ai te akona o te pena mo te tālo e whamantunga I ni asana. Se alanga le tātou whawhitai mo le are tōma le moina. O foi na to lo soi fu a to o lo fai la fa na o le ni la na ai mi so le tele o to ni la na o le taro ye lo fa ma ni o so fa su amen Mai polo le lava pona whalata I nga ile li o Yesu. Ia tango I le areto. O whawhitai e peo na womon tātou whawhitai. Tofi lea matu I nā atu I o na soko ma whape atu. O tino le nei o tofi masui o tō. I o tō whaia nei mea ma whamantunga I a te aku I a soko matu te mai e. Mai polo I whape fo I leipu I na umana lato ai. O si tie o lato luma ma whape atu. E pule nei o whengai ngā fō le lo toto. I o tō whaia nei mea ma whamantuma I a te au I a so umatu te whenua. La whape nāwhu I mtatou whaia. Tūlai te ako. Thank you.
Pei pule nei o whanau ma fō le lo toto. Whenui e tātou mai ai. Tātou te tawa pēr. Mātou maua le nei nati, o lewa nei la mātou tusi. E ka wina mai e oe lo walo i nei e whamasino i le lorani. Whasala i le lorani. E whawaina le lorani a te ia. There is no condemnation in Christ. And for that we are grateful. We ask now that you continue to come to us and allow us to be open to your nudgings so we can live full lives. Whaftai le li ia no le nei lau lau o lo te talaina pēr mo I mātou. O le mātou te talo le li ia. Le mātou maua le nei malosi. Papa veloa e whaia ia mātou ngā ruenga le nei masina. Wa o fina ngalo le namo mato. Whamuia lau e kalesia, whamuia fo e o ona ngā rui. Ono lo swafa wa laila mato te tau. O tātou whai o saminga le pese, saminga le pese. Lo tato
Sine a Carissa for my lua lato videos, my shorts, total na fai le basola o te a. Yeah, it's a good start. Pisilea ministry o tato e kalesia le ngata e tāpua I le aso sā. Ia mōfu le ava noa e whala o te le fina ngalo le tua I aso le aso. I think I need a li fia I me oro fai e lana kalesia I lona suafa. Ia te I alofa le tua I a whamubia I tō mābenga neba yaso wa te lia. Ia maua pero tō mārosi. Whapena fo e tato o paanga o mafuta mai I tato live stream. Ia au tō mābenga. Tato woa ma nema utinoa. O au le tua fatasi ni tato. Tato whaigu le tau. Let's pray. We've come to the end of our worship, and now it's time to go out in the world and live out your teachings. Give us the boldness not to run with the crowd. Give us the courage to examine ourselves, and discover what you mean for us, which is all good, until we meet again. O mata wo I le sinui o le nei tapu ima. Mata waala wo ona. Mata lafo se o tupe le ngā ruenga lua ngā pa ia. O te mori ina le winga moni o fionga I o mata roto. Le mata o talo I vea mawhatu pa ui le. Tupu maola fua maini fua stele. La mata o tu ua. Tumo mai o mātou runga, le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa mutimuti vale o le atua o tamā. Le mawhtanga le motusia malo ngā ngā pa ia. Le at mātou lea malau whanau le larangia o au. Nei se iho le whapapau.